imaynalla munasqa wawqimasiy masca kusikuywan tinkunakunchik kay seminario de enriquecimiento misionero. Maypita suqta pagariypiña noqanchik tarikuspa kanchik. Hinallataq yachay kay p'unchaypaq kasan chay. Runa ashka celoyuq nispa. Pichus kay runa kasan Charles Witch. Ari, ajina karqa sutin. Chayraygu willasaygi. 1838pi payqa Charles Witch nisqaqa ñawirispa karqa publicacionta maychus Guillermo Miller saqesqata parlaspa kasarqa Jesucristo hamuyninmanta. Chayraygu Charlesqa sumaqta waqaychaspa chay librutaqa sumaqta payqa yachaytawan predicamuspa karqa tukuy latuman, porque pay convencekusqa imaynatachus Jesucristo watejmanta hamunanta. Chayta uyariytawan payqa rispa karqa. Ashkatataq sonqonukhupi chay munakuywanqa pay rispa predicamuspa karqa tukuy llaqtaman. Hinallamantataq payqa nerqa imaynata noqanchik mana noqanchik willasunmanchu kayta wakin runasman. Chayraygu hap'ikuytawan yuyayninpi Charles Witch willaspa karqa chay predicacionta. Chayraygu payqa kay documentota kay libruta maychus qillqasqa karqa Guillermo Millerwan chaywan payqa rispa karqa chantanillarqataq Iglesia Adventistaqa kay doctrinataqa allinta hap'inan tiyan nispa Jesucristo kutimuyninta. Maychus Boston llaqtapi payqa día maychus 6 de marzo karqa. Predicaspa kasarqa sinchi kallpayuq chay Jesucristo kutimuyninmanta. Sin embargo, wakin runamasin kayta uyariytawan asipeasqanku, burlakusqanku paymanta. Imata kay runanchik parlasan, imarayguha hinata pay nisan, acaso chay pasanqachu imataq nispa ahinata asipeasqanku Charlesta. Kayta uyariytawantaq pay p'enqachikusqa, manchachikuytawantaq manaña predicayta munarqachu Jesucristo kutimuyninmanta, porque ninmi chari chay manchayqa aswan sumaq trampa kasqa. Paytaqa manaña predicachispachu karqa. Pay watejmanta 15 kutita watejmanta payqa ñawirispa karqa Jesucristo kutimuyninmanta. Maychus Guillermo Miller qillqasqanmanta estudiasqanmanta. 1844pi payqa Nueva York llaqtaman chayaspa predicamurqa watejmanta kallpachakuspa. Hawaman urquspa manchikuyta. Chaymanta hinataq payqa ñawpaqman apaspa karqa kay predicacionta. Chaypitaq nin aska runamasin conviertekusqa, bautizakusqa munasqa wawqimasin. Noqanchispis kay tiempopi wañuypatapi kasanchik. Sin embargo, ejemplota hap'ina tiyan maychus karqa kay willaq apachiy kamachiy maychus Charles sutin karqa. Payqa manchikurqa ichapis onquyqa hap'ispa karqa, porque kay 14 de octubre niwanchik ichari 1844 manta onqoykuytawan payqa descansuman risqa. Pero payqa kusikuywan ripurqa munasqa wawqimasi imaraygu, porque payqa llank'arirqaña Diospaq llanninpi. Payqa munasqanta predicaspa karqa Jesucristo kutimuyninmanta. Kay tiempopi noqanchikta tokawanchik munasqa wawqimasi. Ari, qanta pichus uyarisayki noqatawan tokawanchik predicayta Diospaq munayninmanta kutimuyninmanta. Ama manchikuychu, chay tareata qusuyki kay p'unchay Señorninchik. Entonces qampis kasuta ruwanayki tiyan. Ichari munasqa wawqimasi, chay yachay karqa kay paqarinpi. K'ayamincha noqanchispis watejmanta Diospaq palabranta uyarispa kasun. Tinkunakama.